Thank you. How much we spend? 38 euros. Okay, good. Paid in Tevao. USDT. Tevao crypto card. Okay, ini cara untuk withdraw dan spend profit crypto trading anda. Tekan link Tevao ni dan register account Tevao anda. So masukkan email, password, kemudian anda akan dapat verification code di email anda. Masukkan kod ini. Okay, pastikan anda masukkan invitation code juga, kemudian tekan register. Bila dah register, anda boleh download apps Tevao. Kemudian buka apps dan login. Next, anda kena pilih security code yang anda nak guna. Inilah security code macam ATM PIN. Tekan confirm bila dah masukkan. Next, anda perlu verify account KYC. So, tekan saja verify now. Kemudian isi semua details yang diminta di sini. Okey, bila sudah siap KYC, anda hanya perlu deposit untuk dapatkan physical card atau virtual card. So anda boleh tengok dekat home screen ni apa beza virtual card dan juga physical card. Kalau anda mempunyai physical card, anda boleh withdraw dari ATM limit 200,000 USDT. Kalau anda mempunyai virtual card saja, anda boleh guna tap to pay. So pilih saja mana yang anda nak. So tekan deposit. Kemudian pilih USDT BEP20, BNB Smart Chain BEP20. Tekan copy address. Kemudian kita masuk ke Wix. Di Wix pergi ke bahagian assets. Dan sekarang nampak dekat futures saya ada 1136. So 136 ialah profit. Saya akan transfer kepada spot account. So tekan dekat atas ni transfer. Kita pilih di sini dari futures ke spot. Saya pilih 135 dan tekan confirm. Okay, confirm. Alright, sekarang kita ada 135 dalam spot. Saya akan withdraw 135 ni kepada account card Tevao saya. So tekan withdraw. Withdrawal address, pastikan anda masukkan address dari Tevao tadi. Kita paste di sini. Withdrawal network, pastikan anda pilih yang betul ya. BEP20 BSC. Okay, BEP20 BSC. Wallet address pastikan betul. Okay. BEP20 BSC, BNB Smart Chain. Okay. Kemudian saya akan tekan all dan tekan submit. Oops. Okay, saya padam kosong ni. Dan tekan submit. Okay, masukkan verification code. Dan so kalau kita tengok history dekat sini, nampak withdrawal sedang pending. Okay, sekarang withdrawal kita dah succeeded. So kalau saya pergi ke Tevao, saya pergi ke bahagian ni, wallet. Okay, nampak dalam wallet kita dah ada 134.5. Right, so saya pergi kembali ke card tadi. So nampak sekarang kita boleh apply mana-mana card yang kita nak, physical atau virtual. So saya akan apply for physical card. Okay, apply for physical. Masukkan details yang dia minta. Masukkan postal address iaitu alamat anda di sini. Kemudian tekan pay. Masukkan security code yang anda isi tadi. Confirm. Your card has been processed and will ship within 7 business days. Okay, card Tevao sudah sampai. So mari kita set up. Kita tekan activate new card. Kemudian masukkan activation code yang ada dekat packaging card Tevao ni ya. Lepas masukkan kod, dah successfully activated. Sekarang kita kena transfer duit dari wallet kepada card. So dekat home screen, kita boleh pergi ke bahagian wallet sini. Dan kalau belum transfer, you guys boleh transfer dari account Wix kepada wallet. So tekan saja deposit. And you guys boleh deposit USDT dari Wix kepada wallet Tevao. Sekarang kita nak transfer dari wallet kepada card. So tekan top up card. Dan di sini masukkan transfer amount. Saya akan transfer 34 USDT. Tekan done. And dalam beberapa saat je dia sudah transfer. Dan sekarang nampak baki dalam wallet. Kita boleh spend dan tap macam biasa.